İçimde güyüt dolu armanım menen geldim. Bilesizmi emne güyüt? Kantse de aytayın. Jolga çıgardan murun gelinçegim orup kaldı. Bayınsaga barıp taşadım. Boyunda var ele. Böyle tilin karşı çarşap kalıptır. Taşlap geldim. Köz aldımda ayakta güyütüm. Bırak bu yakta olsa gelecek ümitim var için geldim. Ben güyüp pişip geldim. Can dünüm talkalanıp gelsem de ata-enemden ulu olgun ustatlar şu yerde söyle otursa kevring telefon çıkıp oturganını görüp can dünüm geyip ketken için ayla çok macbur söyledim. Hormatlı ballar. Kelgilanda biraz söyleşeyin. Abraham Lincoln'in canına bir bala gelet da atenesinen Cumuş berin maga dev aytardan murun atenesinen maqtanıp söyleydi. Atam batır bolgon, atam palban bolgon, mekan üçün kızmat kılıp şunday ölüp ketkende batırlança maqtanıp söylep ayağında maga cumuş beriniz dedi. Abraham Lincoln tigi balaga karab balam sen maga kartoşkanı istedi olasın. Ankeni kartoşkanın da jey turgan paydalı tarafı jerdin astına kömülgön, jerdin üstünde jey turgan jaraktуу eç nersesi jok dedi. Hormattуу balдар kızlar. Kaçan çayın ata-enemiz jönündө maqtanıp söylөйбүз. Alар жердин астына көмүлүп кеткен болсо да. Sen men өзүбүз не кылып койдук? Babam Manas, babam Çıngiz dep söylөйсүңөр da. Kelgileçe bugün biz erdik jasайлы bizden kinki muğun biz jönündө söylöp ötsün. Jok bugün biz telefon çıkıp otursak, jok bugün ilim almasak, jok bugün jalkı olup jursök. Hormattуу жаштар, Kudayga şükür zamanda yaşap atabız. Bugün baldar atılgan tankanın oğunan oygon atkan jeribиz jok. En sonun zamanda yaşap atabız. Okup жүргөн кезимде isteyim. Ma Özbekçe gapir yapman. Bazılar aytadı, sen Özbekistan'da doğulgan aşınçı yaşı bilesin. Ya onun için emas. Özbekistan'da töröldüm, Özbekistan'da çoğuydum. Mektepte de o şoljakta bittim. Bırak Kırgız ayıl, Kırgız mektep, Kırgız bala bakçada okudum. Ben Oşka gelip Özbek dilini öğrendim. Bırak bir nersen aytayın. Uluttun jamanı болбойт. Не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Все. Hormattуу жаштар, жалпыңарга айтарым. Улутту жаман деп бөлгөндөр, алардын жан дүйнөсү өлгөндөр. Улутту жаман деп сүйлөп тургандар, аларды даан айтам, Кудай ургандар. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан bir hadis айтам сиздерге. Emne üçün ayt atam. Hormattуу жаштар, келиңиздер. Bugün meken suyu imandan. Hubbul vatan minal iman. Ana la arif lugatel arabiyya. Men Arapça söyley albayım. Bırak bir nesen aytayın. Kança til bilsen oşonça dil bilesin. Bugün kerekli malumatın barın başka yerden alıp atam. Barınlardan soranam. Kelingizler. Hormattуу studentler. Okup жүргөн кезибизde kıynaldık. Geyde tamaşa var. Atam Baykuş bir İdris maldı okutam dep bir yılda 4-5 maldı satıp geldi. Ne deysin buğa? Hormattуу жаштар, kelgile seni okutam dep ata-enең kança kıynalıp yaşadı. Bilesin be? Men student kezimden sizlerge söylep bereyim. Bugün studentler jinalıpsızlar, anda okuңuzlar. Student kezim. Keçeginde Koreyaga bardım. Түштүк Koreyanın kitapxanasına girsem, kitapxanasında ушундай жазып коюптур. Today's reader, tomorrow's leader. Bugünkü okurman, ertenki başkaruçu dep жазып oturat. Bugünkü internet çukugan, ertenki gördü çukugan jalkoo dep aytkım kelet. Hormattуу жаштар, kelingizler. Özübüzgө özübüz gözübüz kazbaylı. Hormattуу жаштар, bir günde bazarga barıp kiyim alasın. Kitepke akça desek akçam жоқ deysin. Kitepke akçaң жоқ. 300 somduk kitepke akçaң жоқ. Bırak kolundaki telefondun bası 13.000 som. Hormattуу жаштар, telefon üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Bazar üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Kiyim üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Kitap üçün akça жоқ. Bırak piket üçün köçödögü tentimey oyun gülkü veçir üçün Zalataya Seredina başka serele üçün akça var. Hormattуу жаштар, жалпыңардан soranam. Kelingizler, ar biriңдин ata-enең mono жерге bir ile şart menen jönöttü. Balam, kızım jakşı okup gel. Başka şart koygon жоқ. Je barбы bирөө жарымды. Balam, kızım университетке барып бирөөнүн чукуп акчасын урдап кел деген. Эч кимге шарт койгон жоқ. Ата-энебиз бизге bir ile şart koydu. Jakşı oku деген şart koydu. Bir şart atkarbay turup ata-энебизге 1000 şart koyduk. Мынан алып бербесең кылбайм, мынан алып бербесең барбайм, мынан алып бербесең sen kimsin sen? Hormattular, kelingizler. Bir tapsa balası atasına bak konot degen gep var. Ata-enеңердин el karagan yüzün jeri karatpaңыздар. Jön ele günde ötkörörbeңizler. Kelingizler, men sözümdü ulayntayın. Amerikalık
James деген bir dosum бар эле. On that time I was a student. Once upon a time I was coming back from market and I was just visited my friend because his house was near to the market. Америкалык Джеймс деген досум бар эле. Базардан кайтып атып Джеймсти бир зиярат кылып коеюн дедим. Ар бириңер сабак алгыла, кулак салгыла. Кирдим, эшигин каккыладым. I'm knocking his door and suddenly there was a noise from inside the room. Who is that? Kim деп ичкериден үн келди. Мен Идрисмин, Джеймс, мен досуңмун десем, эшикти кичине ачты да, мени карап, саатын карап, Идрис, did I invite you? Do we have the meeting on this time? Мен сени чакырдымбы деди да. Жаман обидно болду магачы. Досум деп үйүнө барсаң, эшигин кичине ачтырып, кел дешо, кандай дешо, мен сени чакырдымбы? Ушул учурда жолугушубуз бар беле деди. Жаман капа болдум. Анан айттым, адатпыз да биз эмне кылайын? No, I've just visited you because I'm your friend. Анан биздин менталитетти түшүндү да, макул кир деди. Идрис, I give you only 10 minutes, come and sit down деди. 10 мүнөт берди. 10 мүнөт. Кирдим, отурам, 10 мүнөттө өзү кухняда идишагын таракта тур. Мен жаман оюмда мага чаяп келет окшойт депмин. Каякта? Андай эмес. Көрсө рюкзагына жолдо жей турган тамагын даярдап атыптыр. Ар бир нерсе план менен. Джеймс мага план менен жашашты үйрөттү. 10 мүнөттөн кийин дагы эмне деп коет кухняда? Speak aloud, I'm listening to you. Катуураак сүйлөй бер, угатам сени. Баланы сүйлөгүң келе. 10 мүнөт 10 сааттай өтүп кетти мага. Жаман обидно болду. Я там сижу, жду пока, когда придет Джеймс. Он подошел ко мне и говорит, окей, time is up, давай уходим. Шундай турдум, экинчи келбейм сенин дедим го. Бирок Джеймс мага убакыт менен, план менен жашашты үйрөттү. Урматтуулар, сен бүгүн эртең экзамениң бар. Сабак кылып эми отурсаңчы, эшиктен досуң "О" десе, кандай азыр план сылаң уруп ойнойсуң, таштап кетип кала бересиң сенчи. Урматтуулар, план менен жашап, план менен ар бир нерсени өзүңө отчет берип кабыл алууну үйрөнгүлө.